C'est bien. C'est bien. نقش انت ومكان بالعالي. الزول. بونجور بونجور. بونجور بونجور. نبداو سجيجيا. لا روز بلونش. الزول. الزول. السوفيسون. C'est bien. Belles images. C'est la marche du matin. Bonjour. الزول عند في بومب سيلين. السكين نروح نعديس يونيفريز السينمارا. كنزورو نطرافيرسي في الكارتيي ليجوني. هذا الكارتيي ليجوني سي كيبدا يتوسن الكارتيي كي ليجوني. وسني العروش يتوسن سورتو لان دي ميليطون العروش السواتني بالعيد أمريكا. وفي نسلم الكارتية كده أقلا نعديس هذه الكارتية ليجوني. فوالا أنت طوفل وسهر العزران داكيني هاي مزدق صحاب الكارتية بيان سور. الطابلو دافيشاج سي بيان. هذا هو الكارتية ليجوني. دلوقتي الكارتية ليجوني السينما. هادي السينما الساكنة il est en face de l'hôpital. هذا الكارتي فيها دي باتيمون يمثل 3 4 شحال 2 3 4 5 6 باتيمون. هكذا أنا عدادي في المسجد ليجوني الكارتي ليجوني على مود السينما هنا. دلوقتي الكارتي ليجوني. هذه هنا لوبيتال. سي لوبيتال اللي هنا. Et le quartier il est bien organisé, c'est-à-dire bien construit.
C'est un quartier bien construit. Il y a de l'espace pour le stationnement. Il y a vraiment... c'est l'un des meilleurs quartiers de la ville de Tizi. C'est l'un des meilleurs. Hein. Je dis bien l'un des meilleurs quartiers. Hein. C'est de l'Addis-Yakini. On va traverser ce quartier de façon discrète. C'est عقل كان بلا ما نخدم. Voilà. Donc le quartier Léjeuner تمدينة Tizi Ouzou. بدات تسالي تفات السجنة لان السجنة الجميع كتوليو يتسدون ريد وراد على كل حال كما ما غتفاكا. هذا كارتي ليجوني مالوزمون إلا ليكلاراج كي تشكي إلا ليكلاراج إلا ليكلاراج سي با صا ونتفغر مليح ليماج. فوالا تقريبا في الكارتي ونصب هو بريد لا نوفيل فيل. Nous sommes au niveau du quartier Léjeuner. L'accès à l'Ouvride, هذا وسالي هنا. C'est un accès défini. Malheureusement, يغلق tous les véhicules. المحنك المبرد مبرد 1er نوفمبر. أنا أريد أن يسمى الكريم بالقسم. من عندي سيكو ما خطأ سلام. زمان عندي لو بريد ولكن c'est le marché n'est pour les jeunes. Le marché les jeunes. أنا قاعد كنت في كوميرس سي بون. Le marché des jeunes كيس قارن كان اسمه بلان كيني نوكوسي دي كوميرس. نقولون ليه هنا يا لطيف يخلص السلام قار. traversé de marché les jeunes. Voilà, ça m'a
des magasins خدموا les jeunes. Nous, مثلا خدمنا petite boutique زوين تاع زنوزون. Voilà. لاني سيقنا كسولي من لاني سيقنا ولا غير متين السكين ما ديوتو فورنا خطي دونك فوالا اتونسيون مثلا وقلنا كيما وقلنا هنا رويش السنة موش أي جزارة. Voilà. Et puis je redescends vers l'université. À Sorbonne, le campus Hasanawa, ou la nouvelle ville. J'ai envie de dire فكر une polémique de guerre يظلي de guerre يعني غف دودان أكد مدان فوق لا رومور قارن بلي بغانا ديميسيونين كل يوم دا شو ليكسبليكاسيون يديتك كل يوم دا شو ليكسبليكاسيون on a reçu deux explications أزقر ساكنة شو l'explication يتسكن قارن بلي السنايس l'ancien chargé de la communication de la GSK بالكبير السنايس dans une vidéo يناد بلي الحقيقة المشكل tout le problème qui se pose c'est que d'anciens joueurs, d'anciens employés de la GSK أو les nouveaux وتبقى خلصنا لهم لاش الخلاص تسلسل فاهم خلصنا طسنا سنين mois, 2 mois, ça dépend. Alors, ça réclame في الحوايج كي donc ça crée une tension autour de ça. Et finalement, كي يتفهم dans une vidéo تما تسجلوا لا باجينوس يما تسافم مازاليش بن كبير وين يخدم نديرني على هدف تيفي c'est une question de الخلاص ما تدينيش قبيلة العرب الخلاص هو كاين المشكل هي ماشي نو tandis que السكينين واحد كومبيتيسيون de Gourmet compétition dans un article ils ont évoqué la question de la rumeur de la démission de Douden à coup de Medden. Ça va. Il y a des problèmes. Là, j'ai écouté ça sur le plan administratif, trop ça tasse. Bon, tu اللي مثلا عمك يسجني لنا يقدران يسجنا يسجنا c'est la nouvelle ville. Donc, vous السنة la nouvelle ville, c'est la nouvelle ville. Bien sûr, la Khayoua ça nous empêche de bien filmer. C'est la nouvelle ville.
وحداك وكذا وحداك أمد وسارينا فيصب chemin de traverse كيما. Donc voilà شو بوغفل لان au niveau de la GS كاين sur le plan administratif ils ont insisté تقول dans mes compétitions le manque d'un secrétaire général pour la GSK. La GSK, c'est un secrétaire général, c'est un président, c'est un directeur général, c'est un manager, un directeur sportif, Douden, un manager, mais c'est un secrétaire général. Il ne faut pas oublier que la GSK, ça attache les employés. Les joueurs c'est des employés. Donc déjà l'équipe senior a 27 nous laisse l'équipe réserve, les U18, les U15, les U16. Il faut les gérer, c'est des entraîneurs. Attention. Donc il faut les gérer. Voilà, avec les petits pour traverser le boulevard Karim Belkacem. Voilà, maintenant, mettre le message, le message, c'est possible. Voilà. Donc voilà, grosso modo, le مشكل إلا au niveau de la GSK. Douden ils font tout pour satisfaire l'équipe, son entraîneur, ses adjoints. Mais il y a un manque au niveau de la gestion administrative. بالك كلشي غادي يتفلسن الناس اللي غاديين على حساب رميس كومبيتيسيون مازال الثورة لا جيسكا وتزرارة مايلة أذوران بنار حسين يتحمد لاخط هو كنت السينما وكنت لي يبردنا كون يداويها فريد كون السيفات ديريكت الكريم بالقسم والسينما يبردنا كي بيان سور بدات السينما السكينة. J'espère que la qualité de l'image, c'est en fonction du réseau. Hein. En fonction du réseau. Donc voilà. هذا هو في الجي وزرنا لها مذولادا في 1 نوفمبر في قلنا حسين يتحمل نعطيد بيرسونيلمون ناس أي عنانا النار حسين يتحمد جو بونس يمكن سي ان بو طرو تو باش هذا ولا المدينة أي غار خطر un Rakini, c'est une grande infrastructure. Il faut qu'il soit géré par un organisme. Un nouvel organisme à gérer. Déjà, il a une réception définitive. C'est le ministère de l'Habitat, donc le ministère de la Jeunesse et du Sport. Une fois la réception définitive, bien sûr, il faut lui dégager tout ce qui est lié à la légalité de l'infrastructure. Il faut boulevard Karim Belkacem. الصورة قدامي كريم بالقاسم ذاك اليوم
دونك إلا قد هذا سيدي هكينا الله يكرم بالقاسم الزقال. دونك إلا قد كرهنا un organisme pour sa gestion. L'organisme, c'est à la façon de l'office qui gère le stade du 1er novembre. Soit il y a un décret à part, à créer un office d'HD qui va gérer le stade de Hussein Ahmed avec donc un budget, avec son personnel, des recrutements, etc. etc. Soit ils vont faire une extension à ce confine et l'office qui existe, l'office du stade du 1er novembre. Donc, soit c'est ce confine ou non, mais c'est provisoire, بالك باش تيسلحوا تيسنات. Une fois الرجل تمثلت كاين ادمينستراتيف ولا يقابلن بروميير ماتش دوزيام ماتش تروزيام ماتش هذا سهل. Une fois خدمنا تمثلت كي الرجل il faut qu'il y ait مش قارن يا شكل غادينا il faut être domicilié. Là, l'AFP souffre d'un communiqué يظل سند les clubs il a la domiciliation sous 48 heures. Donc, dans 48 heures, ما إلا domicilié à la GSK جينا قلنا له حسين أحمد النار من زون نوفمبر il faut que ça se fasse. إلا قد تجيلي قرأت ولا كيني. Donc voilà le tableau général de Wakini, بغى غادا من تداوع الصباح إذا كيني قليل لحو قريب غير يون ممكن لكن ثورة نبض الكارتين كريم بالقاسم ما كنت ندلها تلبون كندلها أنا عندي غير الزاز ندير لوبيطال محمودي. لوبيطال محمودي حتى هذا كينا أنا عندي شي في آخر pour ne pas gêner les gens. L'hôpital Mahmoudi, Shahid Mahmoudi, hein. Donc مثلا l'hôpital Shahid Mahmoudi يقول c'est un établissement يغود دار الزون من الصحراء même du sud du pays تروح ندورس d'après ce qu'on nous raconte au dernier d'après مشي une fois les derniers هذا l'hôpital شهيد محمود HCM c'est-à-dire مستشفى الشهداء محمودي. Finalement l'hôpital ماشي محمودي hôpital شهداء محمودي. Voilà une annonce ça peut vous intéresser qui تجوزوا. Installation climatiseur et électricité bâtiment هذا نمبر 1 هذا d'ailleurs installé هكذا. Voilà. أنا عندي المفروض أسكر التكليم نكمل شوية نسوي
شحال الساعة؟ أولي شحال الساعة؟ لو réseau ديالي ساكن، لو réseau il est mauvais. Voilà. ولاش صالتي بارتو شوية هاد تشيلي شوية هنا البطارة ملي تيجي جدي يرث مدينتنا، جدي يرث مدينتنا. يا باشنا والجزائر تامرتنا، أكيد صغني غير كما قلنا. يا باشنا يقولوا الساعة شفتي يروح الحاجة. تكمل خليها البولفارني لوبيتال، لوبيتال الشهيد محمودي. سي ان كرون بوفار passe les activités là maintenant. Voilà. Voilà. عاونيني سنمير ثنون جا كنت خلنا ارثو فاساسي كنت من ما يغاربني. باي باي.